Assalamualaikum, dan salam olahraga. Berikut perbandingan skuad asing PSM Makassar versus Bali United, jelang playoff Liga Champions Asia 2023. Berikut skuad asing, Juku Eja. 1. Kenzo Nambu. Kebangsaan, Jepang. Posisi, gelandang serang. Harga pasaran, 3,84 miliar. 2. Wiljan Pluim. Kebangsaan, Belanda. Posisi, gelandang serang. Harga pasaran, 5,21 miliar. 3. Everton Nascimento. Kebangsaan, Brasil. Posisi, penyerang. Harga pasaran, 3,91 miliar. 4. Yuran Fernandes. Kebangsaan, Tanjung Verde Afrika. Posisi, bek tengah. Harga pasaran, 5,65 miliar. 5. Kai Linares. Kebangsaan, Filipina. Posisi, bek kanan, bek tengah. Harga pasaran, 2,17 miliar. 6. Adilson Gancho Silva. Kebangsaan, Portugal. Posisi, penyerang. Harga pasaran, 2,61 miliar. Berikut skuad Bali United. 1. Adilson Maringa. Kebangsaan, Brasil. Posisi, penjaga gawang. Harga pasaran, 5,21 miliar. 2. Eber Bessa. Kebangsaan, Brasil. Posisi, gelandang serang. Harga pasaran, 6,08 miliar. 3. Bruano Uri. Kebangsaan, Irak. Posisi, gelandang bertahan. Harga pasaran, 5,65 miliar. 4. Privat Marga. Kebangsaan, Kamerun. Posisi, sayap kanan. Harga pasaran, 6,08 miliar. 5. Kezia Vendor. Kebangsaan, Belanda. Posisi, bek kanan. Harga pasaran, 7,82 miliar. 6. Elias Dola. Kebangsaan, Thailand. Posisi, bek tengah. Harga pasaran, 4,35 miliar. Bagaimana guys, siapakah pemain asing yang lebih unggul, PSM Makassar atau Bali United? Menarik untuk dinantikan.